Početni udarac izveli su reprezentativci Hrvatske koji igraju u crveno-belim dresovima i u prvom delu utakmice napadaju sa leve na desnu stranu i evo u malo vođstva na samom startu posle pokušaja koji je imao Ivan Perišić. Belgija je prošla grupu na svakom od zadnja 3 učešća na mundijalu. Posljednji put su u grupi zapeli još 98. godine. Da vidimo ovaj napad Hrvatske i odmah prijeti Perišić. Kakav start u 10. sekundi. Da vidimo Perišića, ovo je bilo jako blizu. I dalje opasno po gol belgijske reprezentacije. Traže penal, izgleda će biti 11-terac za Hrvatsku. 11-terac za Hrvatsku u 15. minutu. Utakmica ovde deluje da je nedozvoljena pozicija. Ofsajd i ništa od ovog penala za reprezentaciju Hrvatske. Ima li tu 11-terca za Hrvatsku? Ima! Kakav poklon za Hrvate! Ofsajd ipak, kaže Anthony Taylor, nema 11-terca. Tongen, još to Carrasco nije raščistio, je li to kazneni udarac? Kazneni udarac, Taylor pokazuje tamo prema 11 metara, pokazuje Taylor na bijelu točku. Zaleđe, nažalost, zaleđe. I ovdje namešta se na šut, lepo dodavanje, udarac. Odbrana Courtois, šut Mateja Kovačića. Gvardiol, pogledajte gdje je došao Gvardiol, sprema se na udarac, odloženo za Kovačića koji se namješta, brani Courtois, pokušaj nekadašnjeg saigrača. Gvardiol sada potegao, Gvardiol za Kovačića, Kovačić i brani to Courtois. Dobra prilika, Carrasco, odlična odbrana Livakovića i sada je Hrvatska imala sreće. Pogodio je okvir gola Romelu Lukaku. Ovo je opasno, Carrasco, brani Livaković, tu je Lukaku, nema gola! Kakva prilika je to bila za Belgiju! Dosta sreće sada za Hrvatsku, ostaje 0-0 u 60. minuti, najbolja prilika Belgije na ovom susretu. Biti slobodan De Bruyne za Carrasco i Lukaku pogađa vratnicu. I kraj meča. Hrvatska je u drugom krugu, samo jedan primljen gol reprezentacije Hrvatske na ovom turniru. Uspeli su da se odbrane na kraju. Hrvatska 0, Belgija 0, Hrvatska pozicija 2, Belgija završava takmičenje. Taylor svira kraj, Hrvatska-Belgija 0-0, ali velikih 0, veliki remi. Jedan osvojeni bod koji Hrvatsku vodi u drugi krug svjetskog prvenstva u Kataru.